Ma lo le soifua whaatarwhatu se whapoponga le nei o telefou le radio Samoa. O whairoi Israel o lato wo atu nei i le isi vaenga se so ai o le taua i Iran, ina ua mai ona lato whaatino o so whainga e lua ape lima se lau ia Iran, whao ngai nai le sidia le ono afe o au penga. O sau nol tai awale amia Israel o Eyal Samia, o lo iei foi nisi a lato whaapolopolo mole lumanai. Ta ue Amerika wa mamau lava i luma le tūranga wa iaila na tau ma le taua i Iran, ma wa ta ue le ripoti wa le pasia le parota na whaia e whaatatau, i le whaatapula aina o malo si anga o le presitene i mata upu e pei o le taua i Iran. Whai lo foi lo aunga tāni si o atunu mai Europa e awa yatu i le taua, e alai le sapala iane o whesosoani tau militeri mo ana paanga po o allies. I le tūtau whemaranga inga wa siri e le se furuta si afe whai ngā malanga, o whale au ngā ina taru mai le aso ruaspur balu Februari. Sa whai lo foi e Donald Trump sa tau mo whai atu Iran ma le wha moe moe, ia mo se awanoa e whai aise marienga e wha mutai le taua peitai, wai mai Trump ua whai situai, o no lea ua fia tau Amerika i le teminei. E lei whaeroa ane po ai tonu le tangata i Iran na sota i ane, a ua whaeroa ua whaeroa peo na whaeleanga ina e Amerika si o manga o Iran. Mo le teminei wa amata lava na whaelongo ina maalia a fianga o lea taua, i le rarolangi atoa i le taua le penisini wa si itia, whaapea maa a fianga tau whemalanga inga. Wa tarasangane Amerika ia Ukraine na ia fesoson diane i le puipuinga o paanga a Amerika i le Gulf, puipuia mai os whainga drones a Iran. Wa whaamatala e Zelensky le BBC wa mawane le tarasanga lea mai a Amerika, ma wa mai ona ia whaatonuina lo nā tunu ia saunia mea uma e mana o mia mo lea tarasanga. Siringia Donald Trump i le tari ane a Zelensky le mata upule nei mata uai a Trump o le temi nei e na te talia so se fesosoani mai so se atunu. Whaeroa foi se finangalo Zelensky ua nofu sauni e fesu ia ia lato Interceptor Jones mō puipuinga i de ea a Amerika ia puipui a tiri ai pea Ukraine mai a upenga whana mamao a Lucia. O lo iei foi pupolenga ina nei a vere taua i sa sae tonu maala e a awhia ai Ukraine pe a whai e le ano ane ana paanga o na o le taua fou ua amatalia. O isi popolenga waria e o le ono whaititia o interceptor missiles ma le benefiti pe o Lucia i le si itia o le tawa le penisini o i o lo whatupe mai ai le tele o ana o inga. Wa whamaunia le pāremia o stadia le pāremene wa whamatu atu nei a seta tau militeria au stadia i sa sae tūtutonu a o whetaria i ai peo so whainga Iran ma Israelu. Sa whamani ai au panisi le tūranga le nei ma whaafeiro i ai fo i le toe fo i mai i whanua o tangata au sataria sa poloka i sa sae tūtutonu e meise lava fo i Dubai. Whai lolo ngā rue maros fo i lau whai ngā ruenga lo fisa le vae whafo ma whewha tawa inga e una ia ngā vaa wha akone sula i a whesoson iai i a tangata. Whai lo fo i le ri pāremia o au sataria ma kanata atunuu leo lo o whaahilo whesosoani mo Amerika ma Israelu. I le Pasifika i Vanuatu o lo whaisa whono tanga whaapavabe, a le kapeneta o Vanuatu e whaatara noa i le maunga mui Ambay Island, le wali puti o lo whaatele ina peo na maita wina ngā yoinga, mai lea whaaitu ma o tāpena nei fuafuanga, mo le ave se mai o tangata ina nei pāwha fuase i le maunga. Lo iei nei lapta inga i le vāngano na tolu, no winga o waisa tūranga wala lata ina pāle maunga po le volcanic eruption. Ma wa mai a wha tūranga fo ino whanga e wha mutai o na uia tangata o na o puipuinga o le saunga le mū. O lo mata i tua le National Disaster Management Office, lea tūranga ma ua una ia tangata ia tāpena e o e se vave pe amana mia. Ma le tala muri mai fiti, to tasil ta mai titi wa umalo nola o no winga lulu wao le tau mafua mai lea whao Ermol. O le whainga malo a fiti wo lato whairoi le Radio New Zealand, e le ia a fia le tunu i lea wha peitai, na a fua i ti munga ma mafa masaviri malo losi. Whairua na mawane lo na tino mai se aria i na moli i whafuane o lau toka, ma o ia no whanga na a fia i le motusia mai e o le eletise, a fia le sapalai o le sua vaitau mafa, e mei se fo i le whareanga ino o wala. Lo ta ua le whai o suenga pe ono tula i maini a fianga e pe o le whai titi o tau mawhai vaenga a fia ma ua awe fwoi marataro sanga le pāremia mō mea fia whare leia. E li maa onga lo tapuni e pea i rea whai tū le te mineia o whaatino ngā ruenga whamama. E lo ta ua mai le ripoti le matua le tametiti wa a fia a lo whaatino pea suenga. Tara nā Radio Samoa mo le nei fo iaso manuia tele le whai ungo le vai iaso si a tātua tunu ufa ptai fo i le wha mai wha soi foia.
95 amo. Radio Samoa. Afia maua sofsa Omega Ka Diama knowing moa Omega Ka Sabaleta umofie Omega Ka Fili mailo ile Omega Ka Omega Cars, lua selau Capitis Drive i Manukau. Pole telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Ka Umalole Kesile Omega Ka. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tongawitia o le ngase o le fatu. Ma le ngase o le kanesa I whale ma I lua I Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asia siane I le upeka tawhailangi. Pacific Specialist Healthcare. PSH.com.fj. O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tongawitia o le ngase o le fatu. Ma le ngase o le kanesa I whale ma I lua I Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asia siane I le upeka tawhailangi. Pacific Specialist Healthcare. PSH.com.fj. Ia, I le anganga fifia ma le anganga whaafitai. I le lofu ma le anga le lei o le atua. Ono o lao. Ia, mawanoa le lei whaauro. Ua ia whaia mo I tātou mo oe mau. Ia whapea fo I le fionga le li malu o le malo. Ia mese fo I le nai tū o le vai. O tāpua I mo insinia mai ai. Ia le tōwhai a whonga bua. Po le telenga fo I a seu malu Francis Ioane. Matau lunga atu ai foi lana tautua. Ai le alu se mea. E nofo ma I mātou te tuli I. Ma pōpō ma no o whatasi ma le malu o le malo. Ia, ai o le anga le lei ma le alofa o le atua. Lea ua tātou toe pēnei ai, ma lau lua fasila whai I luma o le nuu. Ai leo tua o le nuu le me tatanu ma whale lau wasi ai tangata. Ai, o le alofa o le atua. Awa o ala vasinga ma fuafuanga alualu ma mau le tangata. E le taunu pe a whai e le au whatasi ma le atua. Ua na o se foi whae e le tau. Ai a le nei tai au ma le nei aso. Le lofo le atua o leo ua tawa lunga ma ngā Gagaifo Faiva o le atunu. Ua o se tau e lele ma le lau wha. Sa au wha la le lei. Ta oto atu o pa ia I sa ma whai ngā Samoa. Ai au te whatu lou le tawhatolu o le tātou vānu lofo. Pa ia ma mambalu wha le malo. Pa ia fo I ma mambalu wha le anganu. Ia ai ia mawalunga se vi inga o le atua. Ia e si e ana au na pa ia. Feo yo le langi, le pai sina o le tala le lei, ma le ainga sa le vi, ma lo te talo, ma lo foi. Le whatotoa ma le tāpua inga. Ia ai le ngata I lea, o nai ta mamti nā mātua o le atunu. Ka ma lo foi, I lau tau tāpua inga awa. Ia, o le au no fafale, o le meale na e whai, ta talo ina ia talo sia, alo matama whanau o le atunu. O le alawa le ngā ruenga ma le tofi ua to tofi I tātou. Ia o le nā. I le nei soifuanga whatalofa foi. O le ua sumaine ni manu le malo, sunga tumanu vao, siki a siu, alo ni le soifuanga luia. Pāwhitai anga lei o le tua te mai o soifua. Ia, tautonu la ta se lu sala ni tu la fia fisa vea, ia o le vinga le vai ele mfona whaititia.
tātou tapau sili langi te lo fo ua fai fo sili eva o tātou Ia, le toi mo ni la. ke loa ia o non pisi la wanu o ngā ruenga ke masa salo le Ia kau mo whako tele a lo tia ia o ngā. e ka pute se pepa pami ke reo ke wa O soli tu la fono, alu lunga le whai numero le o soli tu la fono. I lo le a fio mai. E wha manatu i le tunu. e paualo whanu E wha maunga lai o ia te uman. paualo whanu no ngā wai pe o isi ka ngā kai o o rumu se o manu le tunu pula ia wha whenua i le tunu talofa lava Ia, malo, le soifua, malo fo le tau watai. Wha mo e sa manu ia fo le nei tai au ina wanga ngā e le la. Ala usu ma la seu sa moa i o na Faiva masani, Faiva le ngā tei fale o Faiva o le vate tea. Ia o Faiva foi, e whaia i le tua sivi ma le tua vao. Ia o le nei atunu, ia tātou te ala usu i ofisa. Ioi. Whale whai ngā luenga. E ei whaia e la o i meo whatoa. back and save Back and save. Ia, o ia le o e whatu tumu whata. O whata o loa wai e whatau le pō. Ia, malama le tae au o te tala whapena. Hafto tele o tātou te ngatolo o ngā lue. ai me le vais Ia, o le vai aso. O le anga le lei o le atua. Awa o le tele i o tangata fo e whai so o le tala lea. E whatu lei. Nā, e ha o amai, e wha mai ua lava asi e mea. Ta te olai. le O ta mala. E ita tele lo uta mai. Whai le tala na wha mai ua lava asi e mea o ki olai. Oka le tele o wha amurianga le tua. Ai te nofo wha ai titi. Peo se vai ngā mea fo le lofo le tua. Ia te oi. Au le wha pia mai. Oka. Le tele o wha amurianga. Whai tau o manuia i nei vai aso. pesi isi ia lo o ngona ngungu Ioi. Ara e whe mea le manguia. Whawhera atu whera whafonga masani o tātou pulkalami. Ia. E me se le whio ngā muri talo opa au ilua. Ia. Maftai whi maftaka nei yaso tonu vo ia. O koe loka fore ngā. E wale o koe karia se sela. Nganga le usi i kia pula. Ka fiu le whai kusi e Ono koe komisika kakala mai. whaulare a le la alwaku. Tātou mano, le whio ngā muri talo. Se o ka fiu le whai kusi e ni makanga luenga i kakala i ngā kamai. Ai le fiu ori. O la wewe me ufiu whairua kusa. Ua fiu whai au rua. Era wari i ngā makanga ka leo ka wako ka fiu e whai kusi e kakala mai. I rauri i ngā e mei o whako. E whekau ke fiu ke lua fiu oi. E whai mei fiu malanga. O whako o kou sila lai le mea na. O atasi nā mea o le soli tu la fono na le whai la vea tō tele. O le leo si stai i le afo, i le tutongi ina o le mea le child support. Maria, sele. Ia whai ka making ko so sola la. Pauale o le mea o te tonu e sili e la ua fio. Ilea. Te sila fio e. Ale whafonga mai le tunu. O te tau mamatu. O le te le o le chankolo pe shaki. E alu le tongi ina. Le meo tasa bora. A le mea la le o tau fio lolo mai tenu nei. O mana tua fo le tula fo le sfulu valu. Ia, Maria. O le tamai titi. Ia na malo lo fo la ile le tama. Lo no winga le tau toi frenta me tili. Wo. Ia vai utu te fiele le tau. Lale e ola le baby factory le rani ia se manu. Ero la pisi al baby factory como ne. Ole si le me si li fafte o le we tau. Ole si le me lo punitia ile tunu mai fai malanga i fafo. Le lo pomonia. O no ni se la to le ola le ver tu la fono le tongi o vaenga i. O sa o le. E ba te lo tu lo passport alert e mo mai fo le ia se mo vi. Mai tasil na tanga fai mal famau. Ia le na ia esa o le ia lau tau no ngai sunga malo. O tatu te fata mala ia wa mene o tatu watina. O tatu fanau o le mea lofa mai le tua. Tu mai o le fana i le lima o le toa. Ai fata mala la ia. Ia, o mai le aso te fiu toi vai inta mai tiri ko. Fanga mai lo. Wo mai le fanga ia ke ia. Ai no vai aso. Aftai o le vai aso pisi nei o le fengta o le tulango lo yele. Mangala vai esi mato pito la au no fai si o ki foi le o lo fenga lenga mato pito la. Elim foi ona tu pe ia ngaluenga masani mai tona fatino ina.
Ia wale tautu ino le tunu. Faisi pise mātou vai aso na nei. Leo wa iei suinga o le tau, leo wa iei sa fo ima suinga se fo inisio soli ngā tū la fono. Ia inisio tū la fono leo umona whātātitia pe ta ilo te e pe le tunu. La tau te le fio sta i tū la fono. Mai o lo whātino i ngalo mtanga ngā leo. Fio lo whane tātou a fuwhanga fo ia leo lo whātātia le tātou Auckland City Council. Pēlau vaenga le tātou Pacifica Festival vese fo. Te le tāpenanga mtanga leo fo i vaenga. Ia le whiftau mātou tātou Lantern Festival. Po le festival fo i le tau sanga fo wana i tātou so Asia. Ia e o fo la tātou Polyfest. Foi lá se pisa no tanga no tempo e me se lava o le sile vai nga sabe mal fa fonga le tunu tele alum fa na o le no foi tonu a onga e toi fa ia la to wa onga siva ona vele ma vai nga o tu wai no o le fa na o le fa le ni so fa na ni la to te po ina pas o le valia o lo e ni so fa fita o le no tu po le ngata i lato wha le mi ngā ma le wha le mafo whau lungo tātou pas. Ia au saunga le mūwhu o le whāna o lo sabat. Pēlau le si vanga no lo whenga luenga fo i e pui ana tanga luenga. Ia le mwhai whantua le lango fo le tātou tunu i tātou lai sene. Le o lo whaatino le pēr teimi nei ia ma le tau whaalau rohina fo i ana tanga luenga leo. Mo i lātou o lo fia awai ngā rulu tono mtanga lo. Whaisipisi rā rasa ne? Tēnā ne tātou whale i ana mū. O le sile vanga. O le si vanga si sile mo le sile whila tunu. E pāpāpo mui Amerika mai Iran. E whawhawhi tau li tono ni sila la mai. Moni o. O le sila lea vanga o lo ta pena i el mtanga luenga. Ona o le ala tilo ni so solo te sa le te le yo solo te lo fatino ina te mine ia te faftai fo ile tunu i leisi pitola o tato tunu ona o le vala watu fo le li poti ni si o vaenga o lo tupu i tonu tato community ia manunga la ver Facebook so si taimi tato tala no ai ni se fafita o lo tupu lungo lo penga te failang. Ia awale saunga le mua le tunu. Tele le tau whavalea. Whaiola tau whavalea o whaisi mamafo le sau le tunu. I ngana fo ilo whaonga ina te mine nei le ngā te tonu lava i o New Zealand. Ia ai tunu fo i whafolo whaonga ina. Ia o nei vaenga ia e. Uno fo i o launa ia te tau pita iani. Saula. E nei vaenga o le tūla fono e te la asialo. Ia. Vaenga lana le fia batu e se tu o lano ma se fautuanga fo i le tudu ina ia uone ia whaine tātou tu la fono i vaenga ni. Sa o wafe mai ina le mele ma sanu le whai ai ia whaalinga fo le ASP Festival le tumu i seina ma tangata Asia i le whailunga ina o le meta o le Lantern Festival. O le atonu le mele, o atonu pina mōri, mana tua le si lea vaenga pito sili o na tāua. Isa mako fo i anganu, mako ngi o sainga. O le vaenga ne o whaalau loi no mōli. Ia so o mai awa o le aso munumuni, o le aso sa. O le aso le asangata i le whamana tuina o le tausanga fau. Man tu tausanga fau lava i asaina o Februari a mati. Le whaingo Februari. Le alana whaiwina i le sa. Whailasi, o tu tile numera. A sa mataina i le e whale aso o le festival nei. E ova tu male lusu male lima afe tangata i le aso i tas. Tole to fefe. Ioi. Ia, ai whaiwina lo i tato me whapapa. Ia sa whai. Si sila i le ele au whaile e tō tele, pētai, e saunga le mo. O le si le me lu i ele mamalo le tunu. Ia mio vale, ki singa, ia singa mio vale, ai tō tele. O le tele lava i o whawhita uli antu tupu i o i le taimilia. I o nei tātou tangata. O tangata o le Pasifika, ma maoli le antu whai. Hatupuni si o whawlanga. Pēla le wingano la utalo i lea i alo mawhana o lo tā pena le ESP Festival. O le atunu o lo tā pena le Pasifika. Ia saunga le mua tātou whamoe mui. Ma o le si le mea le ino na tau te ele atunu ule nei. I whaalapu putonga whaapea, ma vaenga whaapea whaatino ina. O no i pe o leo o akui si suele fusuanga lesi.
So e makafula res. So ine ngo i res. Pela o me o le. Ele o le nganga mama le nganga le. Sa le on mafanga ne. Tamu fai e fautua i le tunu. Fa mol muri. Fa ngata o leva no. So soan ye la to. Pat fa malo ye la to lo tapina ina fa moi nei. If you nga se yuli Terry mau pe foi pali I mana to foi pitola ele fa ngofi ai a ono fe malo le ko fe ono ni sio fa fita uchi man turto sangare nei wo yai ni sio a ongo la ule ta u le o ta ofi wo le ma fa ona o tu ile tap ile fa mo no le ESP polyfish ono ni ve singo lo tupu ya ongo nei sai no oli sita u ole polyfish le nei sa ve mal fa fonga le tu no e fa le ango ye au o mo wai credit ole a onga tamiti sa le e mo wai ala point fo le io mo wai ala to point fo e so soni ala to credit o no vinga fa onga le fa no por vanga pito si non ta Paula me fai tanga tanda ya atu a mio fo le pa fai fatal tali se o le taimi fo le fai longa e se na le tau sango le mai Pal tau sango le pua wai e fai la utana Lenga lava le tunu e fata ua ia I la tau sango le o ne ia wai e le tau sango le pus tau sanga nei o solfanua tau sanga le maros fa solfanua tau sanga nei o solfanua no hinga ia o la akele solfanua la fa kamai ole maros solfanua ai ole ma fa ole a bio fa solfanua tau sanga nei o le the year of the horse ile tunu unne sine ya o nga isio mako wa kunguari e walu o kinu karkari e te lole tau sanga le o te fatal tali o te fia awai a ani celebration of o tau sanga le sum o tatu manga ku fa kasi moro fixe e o te lole a mio I sumu le o te vai nei o te mara o e talo o mara a mio fa pena mai tatu wol taimi e fa manatu o e saina la mio ngari sumu wa yor kau sango le loi yes a wa tau sanga na o tau sanga ma ale e fai no stangata se me le yanga fo le tau valese ai family tala to ina malo matu e o ka fia li loi la mo ko wa mi o mo ko me le anga ngai fai nei si anga o ai se ya ai ka tala ko le suanga tatu te tali fo I wa tatu tau nu o mai si ui malenga ngai fo Faiva le nei vai aso ia o mai I le fai unga o lai tatu te fifi o le malosi ia masangi pea ia wale foi la o tu te mi le malolonga tai au mata pena fo mo le sapati la wa o tau le wa mata tu sa tele fifi o le ngoto le la las forele se ia o foi le ngoto le la le sapati tai au o e tala no le vanga le o le fifi ia si le vaenga o fa si polo ntanga luenga le le temile nei ono le tele le soifu ma le pule le ola iva suma iva tau sanga le matua so ia a tato fika fa ma fo ia o leva malo ono le soifu ngar nei fa pe ai lava le pecha io pecha nga se lava io ma fo fa tup le o fo I fa na ula no se fulutasi tau sanga o fai el vanga le wole asa level le vai eso o tupu vanga yo ni se fa la veia o ni se o pulo la to soifua ai na o la to lo no fo ni sila nei ai fa aftai ai ngolo wala o mai fa fo siaki po a mai o le sile vanga I se fa ta waina o loi vai te mi fai ngata o le langa wa mata on atu le loto o ye se vanga o tupu te le la to ya de fie pa ula no le Fape vave na ma o mai ni se fa no no fa fita uli peita a fa yo fa fonga ma le fia finning o le ngase ia o le mafofa mai o le sile vai ngai te tauna sile fia ele atunu ele fa pe te pulo no se fona o mai le te le fo ile afianga I ai o ai ngai na te sango mai sa o walo ni se fa fita uli le por pulo se fo Peis foi leo se vaenga tu fa solo. Ule tama, ule tina, o le uso makua, o fa solo mai o le vaenga la na fesi po pole I o le mtanga luenga leo.
o le afianga o mafofau o i lātou lo soifua pia. O no le pule le soifua. Manatua ia o le a o lo maula mano tātou te tala noa ai. Ne iei lo mafofau hapea o le ai a sisi vaenga e mapu iei. Nei o no mo pela mano tātou te tala noa. A fai fo i ua iei se vaenga o iloa ua le o iei lo malama. I vaenga o le tūlafono ma vaenga fo o soifua ngau sosani mo oi. E maua le sosani. Fai o le tele o le atunu nei Samoa. O ni usila e se le whaatau waina o le soifua. Moni. O le winga la whamtalanga. O le tele i o whaala putonga. Tele matanga luenga na malo. E malifa le lato au onanga. Malo lato lango whamare polinga. I le soifua mau. E se la tau o le vaenga le. O le sia vaenga o le papolema whanono ni matanga luenga. O le ngatana pule le tamaro soifua. Po le tinafo. Ia o molo fasolo kuloa ia. E mo mua whaatino soni ngā tūlafono e whasio tina mal whanau, por tamafu mal whanau. Whai umailo ia lako o vaenga la ia au le tele i o mafuanga. Seleni. O nisio i lātou, vau ngari mafutanga. Nisio i lātou ngasi o le mafufang. Tele la i o ngā luenga e tauna whaatino ina. Maul whautuanga la wira tātou tinu. Tala noa i se tasi e te tali tunu ina. Mau se sosani mo. Malau me tato telefoni. Wai o leo la tu tato telefoni. Te mine nungo tato porkalan. E mo fote eva tu te mun mai. Te tala noa mai. Mau o le sosani mo. Oi. So o lava se teimi. Ia e sosani fo i whawhita au lono e whengai mo. Te mine. Mari e lewa. Whapoponga. Matawa lunga e fo i Gagaifo Faiva. E mesa le porkalamele ne o oe ma le tūlafono. E tā ua tele. Ia leo o tātou o al soifua maloloina o ina ngase o le mafau o lea se sila iwa sfumare iwa tausanga o le nātangata po se tama po se tina ai o te ufu po lea lava le mea o toi fe fuli a i eno na mafau ma fai lea o le sile vai ngā fai susio ngam tanga lunga a leo po a mafua ona tuafo ia o mafua anga wale no tātou tera noi vai ia so se maliwa e misi lava ila tu e pula soifua. I o walmtanga luenga leo. Vaenga momua. E avea fo ia rene tula te whamamala le atunu. Onolo o sa i le atunu. I taimi o atu walmtanga luenga leo. E whaatino la tu tiute. Le taimi maua soifua. Manatua. E iai vaenga o le tula fono. Wa iai le malu si anga wha tula fono walmtanga luenga leo. La tu te whai e se usuenga iai la tu o maari lipo. Le alava le mafuanga. E wala au loa, e mese lava pia au atu ia ali imeta mai tai fo mai fo le ambulance ha. Mau olo se whamtalanga i se maliu, mau tinoa o vini ntanga luenga leo. A atu la ntanga luenga leo. E iai le taimi. E ave e le tino maliu i la tauni, i se potu po se vaenga o le fale po fela. O na whaia i leo susu e ngā ntanga luenga leo. Tulo wal whafonga le tunu, nei tula la fiafi. Ia, ala whamamala mai na ia sila fia le atunu. E talai o lātou lai. Ma siake na mtanga luenga leo po ia ni manuanga. O a nisi vaenga o afia. O no nisi o lātou. E mari liu. Tulo le ngana la whaonga ni whawhainga ofia. Lātou tili i whaonga ina se maia. Lātou tili i whaonga ina se au penga. La ia ma sisi vaenga. O ina lai whaisusu ngana mtanga luenga leo. Ina manu apa. Ina manu apa vaenga whapena. O nisi o lātou. Na mulinga pule lo lato soifua, aina sawa aina mua. Vaenga la ia whaisusu ngana mtanga luenga leo. A whaisusu ngana mtanga luenga e masalo mea o ieini whaafita uli mani vaenga le o ngā tusa ma le pule lo soifua. O na ave leo le tino mariulia, o le kaimi anga i lalo le tūlafono, tau whiro ni tanga luenga. A leo, o lo no winga. O le ave leo le whamasino tino mariulia, le tau ua whapeotani o le corona. O inala, la tau te whaia. E iei le taimi, e ile la ngono le tātou tunu, mako kili maanga e whaise ka o konga. E mawhai ana awe le whanongo le tau ain, a o lalo le tūlafono, o le whamasino leo tino maliu, o ia rena e sa ua ilea. O le pule o maliu. O le pule. A whai mai ala e whare ka o konga, i e whamaru lua tau tātou ain. O lalo le tūlafono, wa iei i la tau nei le pule, ma le maru si anga whare tūlafono. La tau te whai ai se a, e whamauti no le lei, o le me ea na maule soifua o no ni fuala au, overdose, mai maule soifua o na, ia,
o pu mas e le mali ola o tala no te mini I se fa la velena tupu le na fa oli mai se tasi I se tasi tangata ma maliu I le va ai fa tangata o fa siu kanga ka fa mo mera peita iane ina ua umona fa susu inga mai loa sui mai ai loa fa siu tangata fa mo ile fa siu tangata pa ibale o lo na winga o le se senga I o vainga I elwa o lo watu lava male au penga fa tino fa avelave mai maliu e arke mingi lua sa faia fa avelave o quero esse o le alo so ifu le tale munumulian mo so ifu ona failo so so ngapo ama fu o vainga la I tele I nga lunga to fa tino e fa mauti noa e mo ia fa kingo o kula fu ai o iai laua ia tau e te fina wina I le mata upu e fua le ia I so ngolo fa tino ina o le vainga la le fa marulu atu le tunu ne isa ile tunu va pe so le kwaso so e vale le ai e te tau na fa tino nga luenga fa mauti no le o lo iai vainga o tu la fo no family ina mo se so linga tu la fo no fa tino ina po o se sina pule no la to so ifu malo faftai lo fionga li malo mai ta utele mai o te fautu ina fo ile tunu o tu te fala ve lave mal ge mai le tatu tunu o fala ve lave nga luenga a leo lenga ta utele ele loa e tau na mo mai tele le sona ya o wina mai le so nga leo ya le si foi me silio na tau ia awuni to tupu I le lumanai tula mai la se me fa pena I tono tatu ainga tu ule ava no e fa tino ai nga luenga leo ya ona no fufile mo wa me mo ia e fa tu so nga leo ai tafiti mai le doa ava I leo mala tu nga luenga loka lo mo e ye va na tu la fon mai o lo tupu o fa no nga le mtanga luenga o le atu mtanga luenga so so ni ai ia o ave vainga o loka ko mala ainga o no le fata ban o la veia fo tonga le atu o atu mtanga luenga leo ai tu tele o mala malama le fati no ino nga luenga wala mai ma wala no mai ma fai fo ino mana tua e vainga o langa no maleanga e fanua ta fati no ina ya mana ia mtanga luenga leo pe le sile vainga e yai ia maliu ele foi fatino ina vanga na temina ai sea yele popole ngal mtanga luenga leo o le afa leanga ina ai nisio evidence po fa mauninga fa manu lu tu le tato ainga fu kwa ko e mo se feilo inga mo tato mai la to mani pe a mo fa susu ngal mtanga luenga leo ai a fai ma to te lo le se ba ngo fa le tu ona tu leo le ava no yo tato ainga fai ese te talo o le ase ba nga fa ma vai e fa mo a waku fo e fa tu la fo ina be se fululi manusu ai le kula ko mana tua e te tau na to fo in tanga lunga leo e fa tino mata pena la tato fa ila le mo la to mali ya wow na su nga uma ele tau fo no to savalia ma anga ia tu le melelo matutua ina awa to te fa le anga ina ia mo forensic evidence o lo tau sa ilia leo ina ia mau popo mau tu wa e ai me tu lai mai ale mai ai ona su leo e ono tangi le ainga fa pe sa se le fingol su enga male ato to le fingol su enga male family ina ia mai se ta wol vanga le avela fasia fi naula metau pe a fai e te sila fia wole sa ol fatino ino nga lunga lelo mana tua e ei vai nga pe no ta wole nga no ele mama na mai ni si uso matu fa fino mtanga lunga tu wava no tu leva no la te fati fai ia wa ko ele a vela fasia a vela foi tion pe a fai te sila fia o ye ni vai nga pito sili na ta ua ile susu nga wole ma fai ona family ina no fina ma lo fa ai ele fa fonga bai fo ele tu na no fa na tu ya tu ma tu ale fi tama le alo malenga pa ia la wa mi o na te ma fo fa oi ele fai o se me fa pe ole pule so fu wale langa le se me oi ole so fu ale tu o ma fo fo ele ile la unga le fai fe au file mondi tu nga mala
E lei lo e tangata. E matua tutulu matangi le atua. I le alofa i lana tangata uoti. Pule a lava le tua inga awala e oti. E pule le ola wha lave ma mea whapena. E tangi le atua. Ono le alofa i lana tangata. Ia lau te whatua. I lono winga. Tua whanonoa o le tātou tamai le rang. I se tangata i nofu. Mawhau e whaise mea le anga whapena. Tau o le talanoa. Tau o le whasoa. Ia le numero le sa masani foi ona ta whala wina foi le le Healthline. O le oval sala ono tasi ono tas. So se taimi. Ai mana yo foi malau telefoni foi fa ai foi lau telefoni. La kurka telefoni o lo tasi o valu Faiva. O te vala o te mine se umar por Calamba ia. Ia o te vala o se umar le loku kai o le. Onisi o faenga o lo faisi pisi form tanga nga te mine se me malva fonga le tulu. Faias falong tata o le tunu ulungo tatu o wala. I te mine o le vaenga mo lo la matia pe le soifo mo sa ngole mo le tunu uia ila to le o fie tutu tanga luenga le mana tua. O sol tula fono le fatuina o en mitanga luenga leo a ele tu mitanga luenga leo lua o le sol tula fono le fatuina o en mitanga luenga leo e ku ai ko sola le va tu fatanga ya toi tolu o le la vea leo se ka vale a ele tu siaki le saungole mu polo lo le skanga ka po la vea pele hit and run o nisi o soli nga tula fono faingo fie ia ona lava ve tatu tunu ai le man ma le si vaenga a faia ke si la fia mo la verka vale ia ke oi fa mo mo fa lo fa ma a vele la ngumele le ka nga fa si lo fetu na ai a fa fo i mo oile o la ve lo sa a faia nga ku ni mangunga i lumanga la ve lo sa a wol fa o mangai markedi o la ka vale le ina ve ia ai o mela le wa sa lo ia la sunga malo ta ua la to a fa pe o la vel ta vale ai le o ile tanga ta no ile ta vale tango tu si fa le sa ka fi le masisi nga ke fi nga me le masisi ai ka ngo kusi lo wingo a ngo kusi ngo se mang ko e mara mo mena so fi di ya ai o le ta world da ta tonu mai oile e matua i e ma ofa i le tangata leo le asau tango e sa wole anga le apolanta male a le tu si tu wailo te ngoma le tanu me please call me I hit your car so let's negotiate era ko vidi merkanga ka ya fe mai fa fe te tele le velo fa ma o te pole le la fa ya o ka va fitu sumaloi tu la o le te mile la ve ai lo sa ele o yeisi si ta avalinga o ya mar po mori ma o ma le la au ma le ai fena li poti ai ile matanga lenga leo ai te tono lu su mar fai tu la pe a fai wala ve se tas e te tawona li poti ai matanga lenga leo no wing a o kera ve e sola ai ka wanga si aki mo po i si si o la te tono o ye lo sunga le malo Samoa ye fa fonga mai e la vera lan ta vale yana ya ala la kwa kala senga number plate so van la ko fale ki ai el cavale asi no makua inga ya ole si vai se o ki finga ai lo que se Kalilo si kalia ole si le vai o fai si to telo la tenu lo vala mai se kufa fo se ir ka vale le lumo lo kwa so ku fa manu lo tuna tunu tu la fono la vai i lungo fi malanga inge ngola wala i ai se va ia te le malava se avanoa o le ta vale le luma ku o malau ka vale e te mun tai ale ai man tofo i lo sunga le e le formula o le mele na e fua le mita le se lau le sfulu le sfulu kilomita la usa afa pela tolu sfulu kilomita la walo e taula na tolu ia taile e te lua vai walele ele ya kamare maresi la me tele me o le la ve ya te o awe le tau tarsa o le me o le tala pepelo le la fa le mar fia fusu mari a fa we si la fia wala ve
o I e tā ua, whai le insure o lo sa. E se tau o le vainga. O te wha manu lua tu le atunu. Au e ke wala o mai a kia o pēr whai o e so arta wale listanga ta ai le sau insure. O le upo moni a, alu are ko kongi lau sala. Alu are te tongi whainga o ka wale listanga. Ai a whai e te si la fia, e sa o oe finga a whai te si la fia whai lau insurance, mangia. Au e kawa umere vainga lea. Ai wha manu lua tu le atunu. E le ma whai ona e so a ina ta wale listanga te manu kau ai manga o ke alaku o tau e vailu sa e le whai ne vainga a wheki whina ngalo i su mai le ofisa su mai le ofisa tatu tara noa i ma pu e wha le o le si le vainga o le ta ua i o le pu e waka i loa le le wala ngar wha whita au lo tupu te mine nei o le la vea ngar kuri mangu anga vale pito i tu ora ka vale i ake oi. Ai uma e ama iri piri was furu wafu fai a koi man fai ngor ka vale i si mao si o sia. Mata hala i vaenga wha peo no le si le vaenga o la vea tato turu. Iri ki kele o piri lo au mai wha mauti norele. Na o le vaenga le na la vea i ate oi e te tauna fai i. Le mantua o meo intia mo meo saina e fefe telefone le vili leo leo. Ya la so all out avale le saina po le na lo tango la vel telefoni su lo la vili le e la tangi ba le saina vo le vai fa mo mo le vili o le viene le ya na fa lo say how much you got e fa lo say ftiel me fa me saina e lima se la wa winga na o isi o sai it's tawon tango baby dim tanga lo ngalo o nele fa fita lo tu por terminai o kele o tato tunu lo valau mai se nga fai mai se nga e nga ke fai ala kava ale ola fa mari pile insurance al se nga ke fai ala kava e ta uola lo kango e vidi wala nga fai nga ka ile tunu ona vilim tanga lo ngale lo mumu ola o pala kiki ka ko mole lua ele o ia se la seni tolu o fa sauna e to e felwai malisi vainga o ke fa swava o no winga fai ke si la fiolo o mau o i vainga ia o ki ferua manga ia pur ka kopas ono le si le vainga o lo a fia i le tunu un te minni fa mersen ke va kule lima se la kala me fa o ki a video le olio pule la o vanga i kero va ai le ki ngangolo wa mala mersen ele fa sa mor ke minga o fefe lo senga brinki e ma ka poko ai se mato tunu senga e fa le ango i amun muri la fakula o pile wa le sile vanga lo sa email tunu sorry ama ka ngol li ma senga e me aru ka e foi lan ka va de ale wala fo le pile le insurance o lo le senga e se la le ta o le pu le yo ata ma mata la le tala no fa le e se foi la le ta o fa le insurance o lo sa mali no on vanga puto si le lon ta wa o le tilo tu le ile taulo i le temine nei wa matona va pungsa o lo no winga o alo ma fa nau o lo university e o mer falu fa si le vala fiafi o lo yele polenga mtanga luenga lo ni so winga matanga lo fa tino ine lungo tato o wala fe malanga inen fong fa tele public transport sa o lo afia ya lo ma fa na we me se te mam tina i lungo pasini ono ila to lo no foi au tafo ila to nei pe o ngo fakat kalimet pase se mai kua ma faia ini se winga mata fa mo le tala noa ile fa na we o mai fa la ka mai luma a fai fo te sila fia ele o se fe tala noa le pas o le sila va nga pito sili ona tau ona fa mo tino le lo songa le mu na tino no tato public transport Malo, after tawo tele le bele na no fo va la le ave pas pe o super kakko fo le pas ya ele se me la erwe fo ke si i lungo lap so la pas vai le pasi no papa le kakko ke ya o le si vai nga sa me fa fonga la tru fa si fa tupu la ia winga mata nga lo fa tino ina e matu e fa na le vala vai o matu un fa na te mine o le fa no o lo a fia ile tunu e me se le vale o tamama fa na te o le fautuanga ia e me se le vatina o lo ia la tu fa no lo a fia
o ka ko kam fai nga me selo fai te tau una tala no tanga luenga ne leo o ni sho la tau o fai si fe fu le la tu te to lua na yo fo to ngala vai e tau ona tau no li potim tanga lo te le yo la fianga o mafo fa o fa na te ni te mine te le yo fa fita o le tu mo o le si o mafo fa o pule so fu lua ni sho la tau o le te fio fa fo tala no i tanga ma socialize o no wo ye winga ia matanga o fa ni fa o le si vai nga ni si la vo la tau to no la vai nga luenga ma o ngom kwa le ko le sa fengo se o singal bingo lo fa ia ono tu lang lo a fio la to ma fo fa ono ni si o winga matanga o fa ni alo o fio nga le malu wala nga le mea le o masani e Samoa e fi fai le mea matanga ma le mea valea i te ineti la iti ma la tau whanau ai mata mumuli e sanga i ma le tula fono o toi ngata la nei pe a maua e ta tau na matua ma mafani wala lea ua alo fanga e musu e tau valea lona a inga matangata ai le tu ua ila mi valea le mai o lo a fia ila tau lo a fia o le ngala fam talanga fo le o ila tau le o fai i winga matangani pe o mama o me tala no ai nis ai va tu lo fa malo inisi o lo mafana o tina fo i ma tu fa fini o lo ma fai ona tala no ai ila tau le lo mo le so santi la ngale kan ku pun mela a fe va funga ma tato por clamel temini ai ke fai si pe aku tangata nei o tau na o mai fo le vai le se me pe o le su fo le o na ye se lo ketti fo le tu fantasi o mai fanga le va kekia e le toi fo i mai e fa le mia la fonga mu ma wa ma tu la le mele o fai nei fo le e si tu no e tapu e mai e tamalo lo fa pene o le fai da ile ia yo meo o ta tonga fo ia le fai i meo ia le vele a kare tu no va fonga la tu ole e tele yo ese la ngono tangata o no lo afia fo inisio tangata tu la fondo o fa o lima ye la to lo fa winga matanga nei e fanga ta yo ko fa ya ku fu le la valunsa o la vi fo tonga le fe nei tu le tu la fono la to ti fa sanga i metanga te fa le ano male ma fo pe ai tiro o le songa le mo e malo ai nga le ngata le tu la fono a la fianga inisio so le ngata la fono mo vai e se ta wo vai si vai ngata wo la fa o le tu te mal mata fa yo tina la tu te le va ai le ia mionga i e fai nisi o la tu te to lua e le ni la tu fa na u il fa na ultina ai o le matua manu mata nga me fai e tangata nei fa na utini o le fa no nga fo le temi nei to te lo fa no fa te mai samo mai tama mai samo se va fengo fi o lo tupu i fa fita o li va pe mai o le si le vainga o ke le mal malama po le malama i kai le wa le manino tato fa mamla mai no tu la fono po le fa le kia po le ia se fa ai tu lo fa fonga la ai o lo tupu o lo sawa ina pia na i fa na ule na vai tama mai le tele ai nga mai sa mo me te mini o la son le la na mato te tala no ni si fo i o cases man ni si fo i fa fita o lo tupu tu no ai nga wa vai kama mai ia na ia no fa na ni ona mai le nei ese le mafu anga na au mai ese vai nga i o fa tino ni o le upu monia e lo toi pomala e le fa fonga le atu uma si sila tato por kalami o le ui to te le ni sila tato tunu le mo lia e le tu la fon po no whainga winga matanga nei po sa wanga fo fa po longa iska mai sexual abuse iyo ele ngata na physical abuse mental abuse o ni sila lato wa le tato matu tala no e fo imale to fa fonga mo le se tato por kalami soli pe yo ka ko fale failon le ui ai or fa no nga umar ka ko por kalami el masina se va tuni o le a sa wa tato fa sia te mine o le a ro pe fo nga mai ele o ye se ma fa le salamo ai o lo fatino wa masani me le ambiule me le manto
Ale mea ola, a wafu ele I loa ele mea ola, whawa senga lo na vāma, matangata, ai o ai, I la tō whanau, ma whanau oisi, matanga. E whaisi matanga, ona ole, o la wala I whautuanga, tala noa tanga luenga leo leo. O wani a vea le au mai au oe mawaenga ono whaafefe o te whaafo I Samoa. O la lava I whautuanga, a vea lau whaasea, a vea lau riboki. Mo I la tō lea vai tama mai e tamaiti mai Samoa, alu kaufi, ma tuolen taufi, ma taufi te metonei. Mo I la tō lo ua iai, yalo ma whanau New Zealand nei, o leanko vai ka mainga mai Samoa, whai ma se alofa. La e whalongolongo bai sia uri I leo te whaia mele te whai ma se alofa. A whai foi, mana tua. E I vaenga o tū la whune, tau whamule ina. E o te le tio foi mātu mana e tue wha foi de whanau I Samoa. Pea whai ua koe ngā makua foi le sfuma le balu. Ua makangaru I ka inga. Mantua o matua le soifua. Whai se fufanga e le whapea ua mantua. E se au wala foi le leo mai. Te le la tōne le whenkoe whafo I Samoa. Ai se a whai e te sau I lalo I whasuma le baluto sang ke sau e siksiki. A whai te sau e sfuma le baluto sang nunga lai titi atu. O le wengo whamau. Wa iela wa ia tau. A whai e mana tuola. A whai e lalo I whotau sanga o le whanau lalo sumalo na tau sanga. A le ua ielo mawhawhau e koe whafo I Samoa le whanau leo. E iai vae ngore tū la whono e te tauno to e whaamari e tui sui. Ai ola avela ia amai mai la ka miki e ka whawhela I ere. O lona winga. Sira mo mua posa o launga lunga e whai lunga o le tū la whono. Mai o isi o tamaiti nei, they become o tamaiti ale state. Yeah. E mwhai ona vai tama I ale malu. Ia ai tātou te le matamia ia tuai ngā mea o ia a tātou whanau mo tātou. O le whautuanga lawa ia le turu whamulmuri. A wone I whaatino ina nisi o vaenga I le tutusa ma le tū la whono I le saua ina le. Ia ai kwa yu o ka whawhaikari oi. Ma le vaenga mulmuri ia o te tonu le vaenga le au tātou penga te whailang. Whaisitele o ta mamtina mātutu o lo walau mai ua whaasa se ina. I lungo lo penga te whailangi vaenga momu o lo lato whatawina. Ba o lato nei lato te lo whatawina atu ni o lo. Ale lako whakawinga mene o lo. O lo na winga. Vai lako whase whamone mole. Vai whale neo tato te mamtina mātutu o lo whase ine lato I lungo lo penga te whailangi. Ia o lesi vaenga. Ahu ke kau whaavale ama e kau whase lungo lo penga te whailangi whamone mole. O le sori kula fungo lo vaenga. Ia ma le vaenga muli lava I lungo lo penga te whailangi. Whaamamalau sau. So se taimi lava e se awhianga o se tasi I se upu whaamatau e whaia I lunga o le upenga te whailangi. E vaenga o tū la whono no na blave o I le vaenga. Nā se whautuanga lava I le tātou tunu e tu atu I o ta whaia o wafo I le puipengo I tātou mai le awhira tū la whono. Alo whaftai ia ona ua tūlata fo I le taimi e tāwalunga I le tāporo kalame. Ai tā ua le mele ua talanoa I le tūlango le tūlafono. Ai mai se upenga te whailangi. Ma le mele o le ai atau. Not every right is an absolute right. O ai atau uma ai lona tua o I ma le tūlanga. O le teimi lava e te sori ai le ai atau o le stangata. And in French, somebody else's right. O ina e ta oto le tūlafono. Ua soria fo le tūlafono. Ta ua le nā. Wāwa iane tātou mātua wa ili tūla whana fōu lea ua whata oto mai e Canada. Le tunu o Kanata. Ina ia I lalo ane o le sifuru whātou sanga o ta maiti le lātou whaunga ina o telefoni le teime o aonga. Te le ino lape whawhea ona implement I o le whaatūlanga le whaatino ino le nāmea. Ia ai o se tūlanga le lei o la o tilo I lātou. Mantua leo whaasa telefoni iao? Iao. O le sile mea pito silion tau mamalama I vaenga o le tūla. A mo ne fiafi, mo li whātai lau fionga pista. Po lau fionga fo I savere ne tūla fiafi mo tātou pōkala me mātanga o fia whaftai fo I whaafonga mua, ia. I le wawa I o kaua, ki ka whanong ka. Ia, ai whamuria le tūla tātou tunu ne fiafi, mo li atolo whanga mo tātou tunu. Ta pena fo I mo fufonga whai ora ne yaso, ia malolonga fo I whai ngona vai yaso.
Manatua. Le ia se me ke pule pe ere so di tulafu. Ba la o sar kula fongo ya o e alu tulafu. Ya, sa lele la. Ta sio tato numero le mo mtanga lunga le lo isi fa la fa fo sei. O lo tupu time 11 nei. O lo afia ai e saunga le mu o se fua. Ya me sir fa la ngai no meto tino. Ta sio di mortato numero le mo mtanga lunga le lo. Ile o penga ta fa langi male telefoni. E li po tia ai se vaenga o mo na tupu. Po se vaenga o lo tupu le time le nei. E le o se fa fose. O lo tasi va tasi o valu Faiva, mau mo ele so sani o tau o auna mo e sa mo e so lava se taimi, e le ngata le wha mamla maina o vaenga o le tū la fono, a o la wa ia te tau. Le ne tū la le whewham ni ele tui fufanga neve yaso, i le tātou tunu, wham nia fo i le tua, ia i le tātou o whaafonga po whea lava se tafara nia tunu man ni a ke lope lo mo me le tātou whaasara launga, ia wha mangalo fo le atali. Tato te whelo i le basa fōmomo. Alo, tai sau noa, lau sunga li malu le malo, ia, o tau alunga tuali tāpau kalame anga lile tua, ia tele o Faiva, o wale pui ngā le saunga le mō fo i o le atunu, o e ma le tū la fono, ia me se fo i lo walo atu i le sapati, a lau e ka le sia. Ya, aso fitu. Le aso fitu la le toa fio mai po le. Po le fio mai ai eso. Ai man via fo ile fai un nei vai aso. Tau pule o la le anga le lei o le tua. Le fo i vai aso tatu to fio lo ai ma mo to fo se fa poponga ole o oe ma le tula fo no e fa so fo ia. Nei fo i weekend. Ala tatu wol malolonga Samoa foi mai fa wau i ale au ranga mele tutua ale Gagaifo Faiva au inatu ia te oe on ole lango mai ale Pacific Specialist Hospital falema i lua i fiti Nandi Masuva ale Pacific Specialist Hospital. In this update, the Prime Minister's under pressure as a new poll shows National's worst result since Chris Luxon took over as leader. The latest Taxpayers Union Courier poll has the party at 28.4%, 6 points behind Labour's 34.4%. National MPs are understood to be taking the poll seriously, with Courier also contracted by National for their internal polling. Earlier today, Deputy Leader Nicola Willis said the Prime Minister's not had a good week. It's obviously not a good number, and put it this way, that's a poll, but if that was the number that National got on the actual election, that would not be an acceptable result. We have to do better. Former MP and political commentator Peter Dunn says a change in leadership wouldn't necessarily be best for the party. Let's assume that there is a feeling of angst in the caucus. Let's assume that people want to make change. History's not on their side. US-Israeli attacks on Iran are intensifying, with deaths mounting across the Middle East. More than 1,200 people have been confirmed dead inside Iran. Israel continues to descend on Lebanon, where it's killed dozens in efforts to stamp out Hezbollah. Iran's firing back across the Gulf states, but at a far diminished capacity. Sky News correspondent Stash Butler says Iran's accused the US and Israel of bombing civilian infrastructure. The World Health Organization, for its part, says that it has gathered reports of 13 hospitals and health facilities being struck during the course of the conflict.
TVNZ's ability to pay the Crown a $1.6 million dividend might not be enough to justify a future as a public asset. The broadcasters reported a $2.4 million net profit for the second half of last year. Victoria University's Associate Professor Peter Thompson says this is good news commercially, but it's less clear what the country gets from owning TVNZ. He says it dropped important programs like Fair Go and Sunday last year, despite them making profits. That's news. In sport, earn the week off. That's the message from coach John O'Gibbs to the Chiefs as they host Moana Pacifica in Super Rugby Pacific action tonight in Hamilton. The home side, who are 2-1 to start the season, have the bye next round, and Gibbs says they've got to make sure they can make the most of the looming week off. The only way we earn that regeneration is to respond on, be a lot more accurate and cohesive for that 80 minutes. Local golfer Nick Voke is right in the mix at the Japan-Australasia Championship in Auckland. He's in a share of the lead after a bogey-free 6-under par second round. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Tasilima I Fatolu Amo. Radio Samoa. Soyana foile wosi, se lava ua e oti, se lemna oli sa pasuile au ngai au mai lena sala. Mole fa chali mai e po a e na te unga Faiva avale so ona vali la mutu ai le vali male fa e che le vali le na o me vali le ta se fe so ya no foi le wosi se la va o e oti se le na o le sa sui le au mai le na sala so ya no foi le wosi se la va o e oti se le na o le sa sui le au mai le na sala. So say tafa so ina o si o nei tu si e vala au ina ua tumolo atoi nei mo si va rock and roll ai wanga lo ya o le papio Samoa o moni o si va o le malama so o inu ui tua ma la fanga a wo mai lo tua sei fai so fa ma talanga pea wai fia si fo i lava o le cha foi le wosi se lava ua e oti se le na o le sa sui le au mai le na sala so foi le wosi se lava ua e oti se le na o le sa sui le au mai le na sala na 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 so say tafa so ina o si o nei tu si e vala au ina ua tumolo atoi nei mo si va rock and roll ai wanga lo ya o le papio Samoa e ua moni o si va o le mala. Ia, toi whatalo whatu i le itu la murimuri o le tātou Polokalame o le Gagaifo Faiva o Samoa i Aukilani New Zealand. Ia, maisi fo i tafo le larurangi i le tātou atunu pele i Samoa wale tusa tātou teimi. Ia, mo tā walunga i ainga ruenga o le neiwanga yaso atoa leo o tū taula. Whaftai le tua i lana te inga fo i mai lea sunga fuasa i o mai i lea so. Ia na ola ia leo isi e malolo. Ai tātou o mai tai au tātou papio. Lea whasua i fo i le laulau. Mamoli ipu o le tai au ma ava mua le tua i le tātou tānoa ava. Malei ātou o savea i le aso tai au. O le so, whaftai i le langolanga mai. A le Pacific Specialist Hospital. Ia, ona la lae lua o fule ma i Nandi Masuva. I le malo fiti. E mwhai ona
tonga whitia ai ngase o le fatu. Ia ma ngase o le kanisa. Na le lua ngase matautia na whaapitoa i ai le fesosoani. Ia ma tonga whitinga lea fo i whare mai tālu sia i se aso ma se teimi. Ma whai o na whao ngai na fo i o tātu tangata Samoa. Ia a wālava le soifua maloloina. Ona o le mamau tele o intia. Ia o la malanga i ai o tātu tangata i tonga whitinga. I lea tausanga ma lea tausanga. Ao le so tau malunga atu i o le tātou whasoa e me se fo i ngā Gagaifo Faiva. Lea la ualo i a le lei. Le wha māwaenga. A le ali i whaipule tai o ali i seu ai maasu. E le HRPP. Wha mawai atu i lana pati wha uwhai na ulu whale mai ai i to tonu o le whainga palota. Wha tope lea na se i mawai atu nei. Ia, e le ngata fo i la i le nā. Ia, whai mai ia le whamtalanga le i whaipule. O le mafu anga tonu lava, o lona alu ese mai. Nā te le o toi lango ina, mai le o toi eiso na whātu tuanga i le taita inga o lo iai. The leadership has been questioned by the member of parliament, former member of parliament for HRPP. Ia sinsila la ia ima whaalongolongo pe a whaatustusa le winga o le whamtalanga o le taita inga. Ia lono winga o le vaenga le iai i o le sunga atu le epa o le teitai ma le sui teitai ia la uofo ia ma le whailau tusi ia li monki. Ia ele ngata fo i le nā. O le fo i sao noa i se pepa o whamtalanga ia le fionga le li whaipule. Le ua wha mawai alo ia nei i le HRPP whamai. O le a fianga o fuafuanga o atina e mono nei tūmalo. Ia, e pei o lo o whaalawa i le moa a le toia ina. Ia, ma le vaenga whai le HRPP. Ia, e le ngata fo i la lea. E le pule o ia, ma umo na sāvalia lo na ainga ma le tūmalo. E fōlinga mai ai. Walato la lango atu. Alu esi. Ioi. Nei se mea le a e nofu i pe ina ma e mata ma e whaalongolongo ai tatau ona e alu e whaise mea rau i tūmalo. A o le leisi whiliwhilinga sa tau fo na sila to o iai. O le vasa fau o le mate tala no ai ma le ali i whaipule. O le amba wai le ava noa wa umana whasota i ai. O le awhai ai se ma whaatala noanga foi. Ia matapena atuai i leo whaalawi loa mai. Ia se teimi o le tāpenanga o le pānota lai titi. A le whalau o toi whaalongo atu fo. Walau manu ia mai. Se tasi fo i sui o le HRPP. Lea o iai lona manatu. O le alu ese fo. Savali ese mai. Ma wha ma vai alo ia. I le pati wha whai atu le epa ma le HRPP. O tau sila ia i Samoa. Pea no whai atu le tele o taimi. E alu le tau whaaleanga. O le nofo isi whaipule nei ma mata ma whaalongolongo. Ma lato wilo ai. Ae, ele e o se le lei le mea le whai. Na o le whaaleanga, ma ta lepe ma sofa. Ma upu e la lafo i o i le tua le malo. Ae le o maua i se suinga ma se nofo file mu. Le lo o manatu e lo isi whaipule. Ae, tātou o ese. Tātou o ese e tuku ai pēle toia ina. E whai isi ana amio. Lau ese. Ala tātou o. Se i tātou wa ai atu. I le mela tātou o lai titi ale malolonga te isi lea.
Talofa Lava. I'm Weda Nulitia, husband, dad, brother, and personal trainer. Every 90 minutes, heart disease takes one of us. When it does, the effects are felt far and wide. That's why I want to help our Pacifica mothers and fathers become the healthiest version of themselves, not just for them, but for their families. By making small changes, we can all keep our hearts strong for those that need us. Stand strong for your friends, family, and community. Check your heart strength at heartfoundation.org.nz/standstrong. O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei atua savea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tongafitia o le ngase o le fatu. Ma le ngase o le kanesa I fale mai e lua I Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asiasiane I le upeka tawhailangi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. Mo tupe wha moni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo wha wau pia le taro papitoa nao le limatala te tongi pia whanga ina le Pacific Easy app e wha tino ai au tupe wha moni mai lau telefoni whebe ai. O loo awanofo le tato direct transfer ti posi mai ai au tupe le tato account ma wha mani aina fasili lupa le telefoni ma wha tino la foina lau tupe ai na whabitoa. Mo le tongi ina o pido le mai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa, pe te tongi ni no ngā tupe le numpi wha Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, o lo mawhai na whatino umai tātou au nanga o le Easy Pay. Mo le silifia, o whasoponia so se vahenga ni usila i o tātou lala, o lo apano fo i o tātou ofisa i o taro mamangele, pe whaongā le Pacific Easy Mobile App, bo le Direct Transfer, whasawa I lu taimi, ai sili ato na whasawa ina au tupe wa taunga tāle penisini. Mo nisi whamtalanga wala au le telefoni o Barcelau, o Tasiono ono, po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa maru wha, Pacific Easy, o lau paanga mo tupe wha mo boli Samoa. O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei atua savea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tongafitia o le ngase o le fatu. Ma le ngase o le kanesa I fale mai e lua I Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asiasiane I le upeka tawhailangi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. Loe whafonga le tautua mo oe le siu whonga o Samoa, le Radio Samoa, su lima I vitolu a mo I au kilani, le atau sa vea ma le Gagaifo Faiva o Samoa, I le nei fo I atunu o New Zealand, ia au te le lopo lea le aso, lea le taimi, ia po whea fo I le I tūlangi o loo whafonga mai ai ua manawa ngā luanga o te loa I Samoa, ia wa le tātou te taimi whatasi, le so o la ia I la umalo, o loo alala mapapa au I Jerusalema. Le nuu ia sa soifua I fuai le li faolo Yesu Kiriso ma fai ai lana ngā luenga talai. Jerusalema la ia ma olo I tutonu o Israelu. Ia le uso ia abtele lopa ua pale le swafa ia le sunga ia Vincent Schmidt. Ia o se li I o loo avea o se ali I leo o le malo au fatasi mo le puipuinga foi o le saunga le mousa avea foi o se ali malu o le malo I te tonu o le tātou o tenu o le alo fasino I le fionga ia pestanta malangi Schmidt o se tasi foi o tausonga o lo mātou tama a lea la fato a maua leo le avanoa ma le tama sa foto tama lilo mai ava ia e whaasoa I fo'i I le nei aso. I maila e fia. Le afe ma afe o sami ma vasa o lo o tātou vala valai. Ia a o lea. O lo o iai tutonu. I le atunu o Israelu. Ia mana tua fo Israelu o lo tutu Samoa tātou te lalango I le nu o le tua. O ala vala me whai Israelu. Ia tātou te tutu whaatasi foi mai Israelu. Ia e whapena foi I le malo tele o Amerika. Ko le alawa la whai unga e whai e Donald Trump. Ia I lātou te e foi ai. Ia foi lātou te lango iai. Ia au le ai a tatau le nā le tangata lātou ia pe te e pe lango pe o le alawa lona langona. E winga I le taua o lo o whai nei. Ai, whatalo whaile, pa ia maulunga le tātou tunu, umalau mai mō mai, ia e mai se fo I lau
whaatalitali mai e le taualunga o Faiva o le nei aso, ia ma le nei vai aso atoa. A o tāpena mai ia le sunga ia Pista, Vincent Schmidt. O le tala lena avatu mua i le alo ia o le whaamāwaenga. Ale li whaipule mai le afio anga o mangiangi. Ia pole i tumalo fo i o le vai maunga le tolu. Le sa o papa i ai ia ma le tulanga fo i o ana mafua anga. Wa lai o na manatu. Wa te tau o na se ese. A whai o lo o ia i loa. O le manai la o lo tufai o le laitu. Ma ia fia mawai ia le avanoa. E avea i matei fono o lona i tumalo i le fono whawai. Ia, malona le lava nofo ma vava ai wale o to iai se vaenga fole ta o le progress o le anga i luma. Pe o lon talitonunga le nā pe au whau inga ina. Ia, ana upu ma ana saunoanga na whaia i se pepa o whaamtalango le ua umo na whaalawi loa. Ia, mai manatu ai. E pule lona i tu malo. O le tau wha ma le wha tau whala inga le tu malo. O le mea le nai sili o na tā ua i a te ia. Ia mai e tā ua i lona alu e whai le fina ngalo ma le tau wha ale i tu malo. Nai le toe a ngai i o i petesa. Tau telefo la tangata o le o la tau tua ia. Ia le whai pule wha pe ua na ia talia. Ia se vai ngā tupe tele. O tua inga ia o le ua whai mai e le propaganda media. A tu le epa ma le i tapipi. O le ale winga le puna o le propaganda. Le winga le vele nā. O whainga tau whaase se. O whaasa le launga. Ma tua inga le sao le moni le wha maoni. E wha fōlinga. Ia susu e i lava se mafua anga. E manatu ua sanga tonu matatau. Ai lelo, o mea pepelo uma. E se o le natu o inga whapea. E te le se tupe ua ave la uli. A waa whaolongologo i tala ia. O tala matanga. Eo e. Ave le fionga le pare mia ma le vanga whaupwhai o le whatutu e le atua Samoa utas. A nga i le whaipule. Ina ia momotu ai lo na sotanga. Maru ese mai ai ma le hero pipi. Ma le toe langolango ina o le sunga e atu lepa. Ia, pea ono tau whafonga. Iai, le ala ua mafuta mai ia le sunga ia Vincent. Ia, po le afionga fo i le pesta ta maa le langi. Va atu ona, mamalu ma tau langi. O le itu malo. O le tamalilo mai ava. Awa, o whalupenga le na. Ia ma tau langi le na. O le tatu nu umale ainga. Sa o e wha... a inga sa umalau, ia whapea foi le ri o le tū, ma le whato whala inga e utu tō wha iai, i le maota, ma le malaya, i le whale pau wha i sula mai i whinau. Whatalo whatu ai ma le whaaloalo, i lau sunga pesta, awa o lea ua tu malo le fionga pesta, Jack Schmidt, ngā ono, ai e wha wau lava malu ma pa iyo le nasuafa. Ia, atalo fatu lau sunga pesta ta le langi. Vincent Schmidt, o oe fo i ala falafa tuna, o oe lava o le li o le tu, o oe o le lavea, o oe fo i o le lilo mai ava. Ma lo le soifu mria. Yeah, good morning, whaatalo fatu, le atau el neitu la. Yeah, whaatalo fatu fo i pa anga fo i ale porkalame. Whaatalo fatu fo i mau alofa. Mai nei Jerusalema po tonu Israel, si o tātou atu no pele o Samoa, i ona tupu mona e. Ia whatalo whatu fo i au auna le atua, so se tafa lau langi la tō lo no manu. Ia wase manu ia si o tātou atu no, whatalo whatu fo i o ainga. O mai masani, la tō fo i lo tapuai, ia matatalo mai, ia walawa le alu Faiva au tāpam whanau o Samoa. Ile nei fo i tu langi. Ia malole so i fo manu ia, malole tawata i lau fionga. I fia fua mo so wa no e Samoa vali mai ai. Insidia tu ia le le volume ina ia mafai na langona le atu. O te lole na e masalopo ia se vaenga fo le lo tau fa le tonu i dei.
i le mātou masini. Ai, le a whaino, le a lava o te loa lai whalongolongo ma maua mai, e le mamalu o le tātou o tanu. Se i tātou e siasi walanga, lewa na whai au tau talanoanga fo i ma uso a whaasa lau, te lenga te tia manis. I le afuafuanga o le taimina e whai malanga tuai, wa leo wa tā ua sa e tau tua i le tātou malo e ala o se li malu o le malo, o le ala le taimina na e malanga e se mai ai ma Samoa, ma maua lea vanoe anga i atu le nupa ia mga lue ai. Whaftaila wa mole, siri le a tau, ia. O leo langa atoa lawa i o Samoa, ia sa whanau foi mo teri sa vai tutupuae, ia au nanga foi mal tau tua, ia sa amata mai lawa si o tatu atinu. Ia whawaula ia le uporu, ia sa amata no foi vai moso, ia o ina lawa sa apena ona awa ia tua ia awa onga. Ia ma whaso solo tau kolisi maurunga sa ngata Iosef. Ia mai alea, ia o saulula ia lea ma avea au ma leo leo, ia temi foi na sa leo leo siok tama. Pneumonia. Ia. E pela o no volenga mo lo fiso leo leo e o mai malo o fatas. Ia o ina lale sa ia le famoniang leo do taimi sa o tu ai Samoa ai fa bola o na ngai East Timor tau sanga e lua afi. E sa matu malanga mo sunga ya pali no le scenario ia mo fionga foi ya asi Blake at that time. Ia sa o mo waku ia tama matu pe o la fionga ya ngalu vau. Ia tamana sa ia tu. Termina ia o nala sa amata mel o nanga fa solo me ala ia tu foi e Samoa. Ia e mo ia ala foi le me tau leo. Ai pesa agala na te pataula I po te polumana I le melo security as a bodyguard and they want a close protection. Nani. Ia na fa solo me ala ia lea fa solo me Europa fa solo me Papelonia ia pole no fanga fota o Iraq le everything. Ia a pe fa tumutunga lava ia le o fia o mai nele ai pa ia. Ia tajon vala o tali la le tu se tasio miti whatever I sa mon mau fo te o ma futa mi so tama o te fio o mai lava nei Jerusalem. Ia le la o tali lava le talo. Ia mal fi na fo se ia ni fa mon ia ma o mai lava nei Jerusalem. No lo fa mo tu el tenei. Ua lale umi nei ma le fia tau sanga talo na e ngalue manofo ina. E iai la ia se fala puputonga tau a fo lele te le po se tangata olo o e puipuia lo na saunga le mu po se security firm o le tangalue. Ia, tu sana tu holo Samoa ma avele ma aunanga fa wau ila lo le fa malo le malo o fatasi po United Nations. Ia la ngalue ngalava na sa tu mai lava. Sa Europa fa wau ia bodyguard I lo ia te tele fa masino volele sa faia fo ia fa I ungo tau volele te me the Balkans War I Serbia, Bosnia, Croatia ia pela inale sa ma whatever no fe wa I solo I motangata nei ia mo mai lava le Iraq I te mila nei o ma ko team me to ono I mato o lo mato ai le ampasa le malo fatasi o lo ngalu tu no o Jerusalem ia fe lava lai ke malanga ia tai le o malo o fatasi ia mato te o fatasi la o le o nanga na lo fa ia terminator no Jerusalem talo fai wo to e manatu nei I le telo tau sanga o mavai le ngata sa o mafuta le I lo tu a o veo se tai leo ia le fionga ia pestata malangi a ngā ono Jack Schmidt ai o se tangata sa mulimuli tai ia te au mo uso I le ta'alonga o le fusu ma le lakapi mai le mawhai o na misi lo tama ia masalo pa o le ase batua o lau sunga sa iai le dawa I tau ia o te mantua lava vai te mila ma uwhai maftanga ma to ina ia mai se lava le wha ngā tama le whai pele ia o mātou fui e misi se vela kapia ele misi ne fai pele tono fale tau lava na iai tūlanga o mo whapia ia te no whala inga leo tātou lau Schmidt e luawa nga ele fusu e tau na leo ia peo tūlanga is like a traditional family fui lele e whaaua waifu ia le whala te tau mana tua lava te mila tātou fui maftanga i o lai titi lava sa te le lava no wasu vai
ia a fai fusuanga i whalosainga ia e whaatono a walto ino kia rue e mai solo fule ia e ko ke fusuala mo lauri i o Hawaii mo lauri inga ia lau ke te kamia ia o reititi Talo fai. Pesta wai pale le sua foi tono le tatu nu umale ai le vale tu malo. Le ai le a tawal te mine ia o ke longalo wa lau ia le ulaile ele la tau fo ia a generation ia te mine o lo pesta ta malangi a show anti vele o ana ia ia te mine ia wa le ua fa swafa uli pito ma tu tina i sa pali ia ngal mana ma dia la ia so fala na lo tau avel te mine ia o fofanga ia mana au nanga ma vai ma maole o ti tau tua po le afo ma maole ia te mine ia su e fam blama ma titula tu sa mo na fainta o inal awala nala mai manu ia lo ma wa te mine awala me sa mo et tau la valanto fa fo sia una ia titula ia pe fea po las finga lo le tua e fa mo te inga tau tua ia tau ano tu fo isamo malo fa tau tele langa o tele fa longo la vai de tele o auto fa tele doanga fo i maniso la usu fa sala au le la o ta sanga o te fi fo la inda ia fa i loa i le tunu trying to establish your background I must fo i ia o le ne e te malanga mai ai lea ua whaafonga i le tunu ma le so tanga la lea ma le avea ai o se leo whaavao ma lo close protection bodyguard i le ampasa o le malo au whaatasi tonu o le aipa ia o le li whaola Yesu Kiristo le mea soifu mai ai i Jerusalema o lona winga la e matua onga tele it is a dangerous job that you do every day. Ia ai mose foi o le taimile nei o le taua leo wa ngā pā nei. Ua lango ai Israelu i le malo tele o Amerika. Se isa noa i le tuainga environment ma le siu manga leo wa e ai le taimile nei lau fionga leo li ingal mulmana. Paftai mule whaafsiri ia e tele lava tulanga uma o lo i tau tele foi ni vaenga e whai ai le decision making vele lau whai unga whai foi le ono tūlanga whape nei. Ia peita iane ono le lei o tāpen penanga o trainings, ia le ngata whaatino ia le whalma whau. Ia pe pito sili lau ale tu le whale nganga the spiritual side. Ia wai peo o vai te mina e tā ua whaasamu foi lele o le o aso leanga, po tau leanga i loa ele tau tai mata palpala. Le la wo o tai no fai ngā mea. E pelau ila le la mai e lo lalo le malama ia tu fatasi mo train. Ia mal fatu tua. Ia wa pole ale le lei manga solo le lei o mea. E pe o aso ai e tilo i fui le one day would be in that situation. Ia le la wo le o mato fia ngai ne maltaua. Ia lona lua na ia taua, e lo se taua mua leo o whianga iai au, iai lawa lau au nanga i lalo malo o whatas. Pero ta ua sa au tau mai fo ina i Europa, pasolo mai o Iraq. Ia, mai si lava vaenga, ia masi o mai lava nele, ai pa ia. Ia fai steini e pe e sola mai lesi taua. Ai sau afito ai mo lesi taua. O inela le taua lea mātou ina i Israel. E pe ia le ngata le whaalitino, foi le leo pomu, yo au penga whaongain. But also it's like a fulfilling of prophecies. It's a spiritual war, it's a holy war. Pelau ila le wa aveang elo inkalesi. Onga ele ngata vui le lo se Samoa. Au se Cristiano, you know, po ngafu foi le pi e te tupu mai mei au e lo mamlama le fionga le tu. Pelau le whaatau, pelau ngale pi wala ngata tau e fole te i le se fefe. E le fo e ase me tau pupo le foi le ono le hoa tailo. O tele me wo tupu lenga o ta ua le fionga le tua. Ia me se ale le no whanga na tupu toi ni whaavaya toi le tele me tonu le fionga le tua. Ma lia lava. Ta ua tele abu ia oe. O se miti ua taunu uma e o atu i lau whanua ma ele sa whawhio i aile li whaola i lana misiona. Ia ma whai ai le tele o wa venga i lona tala whasolo pito. Ia malanga o Israelu lava o le nuu o le tua. Tātou te tali tonu iai. Na paufo i leo le nuu i te tonu o le fionga pa ia le tua. O lo o iai le whenga inga le nā. Tātou te talo mo Israelu.
ina ia awona I whaangaloina le nu o le tua le fo la tātou taltonu ai o tātou o Samoa o suli ma feoi o ngafa o le ainga o Israel ma le ngafa o le di whaolo Iesu Kiriso o vāwala lata se mea o iai ma le mea o lo to ulu I fo ni pomu ma ni mea whapena ai pe awa lo te iloa e le o malo lo fo Iran sa ta ua Persia ia pe o Kuwait le sa ta ua o ai fo io ai fo le ngō sa ngō ai Kuwait na vai teimi ia Papelunia ia Papelunia Persia ma I solo mila le Iraq ia se bava aila iai I le mea ua e anga ia tune iai awa o te loa ele o malolo ai ia Iran o le na fo I ta pomu mai Iran ia na fo I missiles ma pomu o iei nisi wa e tanga iai mani no fuanga wa vai ua mutua whaaleanga ina lawai tono Israel o temi nei a taua lo te tara no te Jerusalem o e nei fo I e ngā lulu role mai alo ke tike ewa per pao o le lawa usau I fafo ia o tua tonu tua I ke kikilo ko le mango olive o le mango siona o no fuanga o le nu o ta vita no fuanga o matuna fiumpa ia le tu o le lai tua I tonu ai I no background o no pe akuru pao o usau role I fafo o ngā lea fo ngā fo I ngā ko uru nei lo ke ti ana pou o temi nei to tele ia lo ke ti ta whana mai tutonu o Israel ai sau va foi lele a le palasi lunga I matu I Nasareta Kapernaum Galilei yo iso fa solo mai anga I pe alu ngai o tua o mai ku te wele te lesi atu e ia ia la mato app o telefone e monitor ai lo sau de launch e fia foi lo ke ti la sau yo e sau tai se lau ma sau tam ia e lua la minute te ta penai e fa ta le sau lo sau ale falawa ta pena ia a tontono Israel fa sala vei lo ke ti nei interceptors ia ese la le alamo le 2 minute o sau ai o te mila vai enter e kamala airspace Israel we ele si alamo ngalo confirm nga ton wa vai ngala palasa ngai lo ke e te no fora mal telefoni kusa ese ngai lo sau lo ke ai ko monitor po nga fia tonu le la to e ke quero ver com Jerusalem le usau sa o meluki yo walu lo from shelter o mo foi e te no fora te tonu ia ke fa lo mo mai fa fore e ka ta ilo foi ai si vai ngo te te vai ia te nga lulu a to e ke o pele pao il fa tentari ala ile se ko e fiki me fa wakilia e fa to mai fore fa futangat o le loketi ia sono mai o lono winga tu te whalango lango le technology wa ele ai seisi atu nuu le larurangi sili ona mao wa luma ma mao wa lunga lona to mai fa teknolosi e pe yo Israel wa le tele o me develop tono Israel ona avela ele fa te tai e isi military pe le US military e tonu la tala na leise atu nuu na te mawhaia Israel I on surveillance and technology is how se lau pasene ia tau te tonu ko ia mea umai te whaonga mal te mine le te noa iei o le mic o fisota inga mea umanga o I nei umale whausia tuai o lau telefoni mea umalava o Israel computer laptop anything regarding IT mea te kolosi ia e tau rola kama le ngau e tanu e satelite I kama fo ia tilo mea ia pe o tūlanga lana le e mawalunga I lava le ia le tomai o tangata I nei. Ta se e mai lo toi fale. Wa fai se ainga ma se whanau o wa o tau no fau mai I nā ma atina e ai le ainga I se tina ma le whanau pista? Ia, o lea fo ia e to wha fo ia nei whamonianga wa a mai ele tua moa o ma le ainga. Wa atua nei toi titi tau se furu tau sanga wa o mau I nei. Solonga fo I lele. So lua se whanau na whanau ni Jerusalem. Ia tu saila o no tala tau am tulanga fa pena. Ia na wa ula leine. Ia lai o Amerika ia la inga. Te mina I nai Colorado tenu. A mawala malolonga ia world watu iai. Ia nai vaiaso te tolu vaiaso. Ia na tu sau pule o na tulanga nei. Pole fo lele o na walu linga luenga. Po fele me iai ai matu. Ia tu o na lato. Ia te o tula inga se mea.
Ia fa pe si le una fona wa. Si tau langi le lei. Ia ole atalo pe ma tu le tu ma tu bala. Ia mana ngang pa ia so ni mai. Ia wa pe ia pole alo to mai mo to poto. Ia tau la mo to fa lang le tu le fa le ngang. Wa tau si ia me se fa alo si na fe ngai ma inga me se te mi o bala. Mali la salu fai. Ia o mo onga le lei ma talu sanga fo e vatu I le atua. Lea la le tau o Vincent Schmidt. A wape o toe atangia mai iau fōlinga mau fonga la le lei. Ia le soifua o le tātou uso ma le sunga ile uso ia Fosi Junior Schmidt a vea fōi ke le ngata o se li fusu ua. Ia e whapena fōi le tātou uso ia Sani lea sa a vea fōi ma li I taalo teu tino lawi loa Mr. Olympia a le Pasifika ma Samoa. Lala le nao le o fifia I wata wheloai. And it is a very proud moment for me, tate. E o maua iso tanga mai lo le lei ia le tūlanga o lofo I whātua wad silfia le. O le tātou wainga. E tali tonu I le nuupa ia ma whengainga na osi e le li whaolo Yesu Kiriso. Nā fo I silfia. E o lava I le fionga le li pāremia. O lona whātua ngai tutu fo I ma Israeli. Wai wa ai ni tangata ua mali liu lungo le ala talu bai os whainga nei ngalmalmana. Ia le tau e tau alo me o taua. So we are expecting a lot of tulanga whapena, tangata mali liu. Ia o tamaiti, o whawhine, o le ale tuinga tangata o le ilalo lawan whaamalu lea po le vaene o le taua. Ia, e le ngata puila I taua ne ila le sfuru le lewa amata ne lewa 5 aso le o le taua ne. Ia le taua fu tau sanga te ne le sfuru lua aso le punta whana me Iran. Ia o tuatu la sofitu o ke topa loa whenua tolu. Pio tamatele la na I kasa. Pero nala le tene ma cooperator ia. Ia o le loto muti pavale lava ma le loto alofa. Ia pio no ta ua vea le training ma le whatu tuanga fu le tadonu. Ia ona o le atua le tali o mea uma. Ia paule mea o le titilo fo le sanga le mu whatau nuu ngaruenga o tōwhia and the rest, let God take control. Mali lava. Malisi mea o talitonu ai fo I lau fionga I lalo li ingal malmana. Langa naua I lau ele safa ia I valo anga le tele o tau sanga o mawai. A leo wa e iei tonu a le teimi ua whaatau nuu ai valo anga leima eva ai I le tino o lo tūlai mai. O lona winga, e leila se mea te whiwhetele wa o leo wa e sila fia ai. O aso nei e ngata ai, o mai ia valo anga sa whaatino, wa liu tino valo anga sa valo ia e le tōtele o perfeta. Ma e wawa ai I mea sa whioa I ai, o le misiona le li whaola. E ai nisi sa mua tau te wsotai ma tau so tau au I ngā ruenga ne. Ia o mātou ai e sa mua le na mawar whamanianga nei I ngā luen malofa tasi to 5. To tasiolo I Vienna I Austria, tasiolo I Netherlands, I ngai Amsterdam, ia Malesi tamalai o I Libya. Ia maule nei Jerusalem, e tasili tene lai Afghanistan, ia Malesi la leilunga I Lebanona. Mātou ana ia leo lenga me sa mua le ilmo te taape so I lalangi. Au nei ai Israel nei sa moe ia maua level to ono I mātou. To tori la tau o mau paolo, manonofo ma tene Utaia, sitiseni Utaia, wa vela to ma Israel. Ia vangana la mātou to tori ia le pe ngā lulu e volele, e pe tau la bol malo o whatase, pe wha missionary, le si taimi volele, na i o tātou tangata. Ia olo maua pelma ko whailawan ma ko road calls, tau wala aunga volele a siasi ia, e whaisina vāvā ma maore mea lo matui mana I tāta Samoa I nei. Ia lea taua peo sa uiana whaanaungaunga sa umomongo te fia po ai ale Samoa sa I nei. Kai tonu whai tau le whailo le tūlanga peo tūlanga nai tele nei loa ia o tangata. Pe te Samoa Australia, Samoa New Zealand, Samoa Amerika. Peo le ala walo pito Samoa o te sau lavo te asiasia te oia. Ono lewa e o mene aipa ia le se siona o aula tino whanofotu. Ele whapeo se susu e vale le tūlanga o le tamau a inga ma se leni a wā
e la matia o lo soifua yaso uma luas fulfai tu la fitu aso le vai aso ai e a le faso le tulanga tau se le ni matutongi ina o tau o lava le faso ma fia ma fa mali dai le loto Ia, e tan vave atu le tūlanga fui le. E tate tilo lo i le mawalunga o tamau a inga po se whamonianga. E pui nana o le ata i ita fui le ono tūlanga tau se leni. Ar whamonianga le mau e mātou o le package fui le i le ainga. O insurance o onga. I o tūlanga umu whapena funga le wae. E le leimu le alua luma wa tutongi ala whanau se yo ina o tai lufu tasi tau sanga. Pe o le package nga fui le lata te tilo ia pole a se mei titi tate mau. Ala tate lo le manu e lata whanau. Ia pe o le aunga ngā man wha muenga na e alai ona fia nofu lenga lunga. E le ngata pui lai le ataua. E tua le whale nganga, the spiritual side. It's changed my whole life. Io, le mau i nei ai e Jerusalema. Whai mea whai to o le langi nei dunga i du monga olive, le vanga tonu na fio le tu langi, na fio Yesu na uto e poi. Ia, tele lava la no waro wasi ase ina, o tilo, al foi te talo. Ia le foi valo ia prefeta sakari eva mea to e foi mele li faolo. Ia, e fio mai tonu ina. Ia, isi teimi tate mo o hule. Fio va ia tu ia fio mai ale tate ine. Wa ese teimi wa lunga le maunga ma e whapea. E avatu aveola lota ita i lunga le langi le teimi le nei. Iwo e, e sāne nei. Ia, tāua, foi e tātou te sua, ma tātou tali e fo i le tāua tele. O le misiona ia te oe, ia nā fo e whai au tau fellowship ma nai o tātou tangata, o uso matua whawhine o lo tau ngā lua i nā e ui na vala. Nā sautanga i masau sila, e ai ni tū manianga e tai tala tutusa a isa moa matu manga yuteia ma isa wa elu matono ole a ayo Jerusalema. Le a tau ore tele i o tūlanga fule le membo mua lawa system wha matai. It's like i kama vule ta uwe tatu wale ka uwe ka kou ka komakai i le ngata ina o le tūle whawhawhia ngai ngā vule ta ule la tō lau rapai. So when you come to the matai, you look after the community. It's not only your family. Peo oele, peo ngaluenga ngale ale rapai ngenga ke vai ato alau lafu mamwe. Yo tūlanga na ke ngofu folele pe e whatustu sai tātou Samoa, tātou tū maranga nu. E tere wala na whai mai utai, al tō tele lava kirisiano mai si atunu, e ngata lava lau ananga lau ainga, immediate family. O ineila, immediate family just a small part. But the most thing is your extended your community, and that's a Samoan way. Tate tilo I fuilele, e mo ia lau ainga ia, e kake kua fuilele, but it's more fuilele, e lau tele lau tātou wa ai. As a collective responsibility for Ia, ele ngata ina, o te tonu whala su nako ma whale ia, ia kama fuilele ke la kwede e tui whafau se vai. Pia fo tātou fuilele o ngai wheme, la wheme ngā tō o le whale ma mau, ia o le whale titalo fuilele, pia o tūlanga na me la iti. Ia le ngata fo ina, ia o le loto fo o tangata. E alta tō loto le Samoa fuilele e se me fo i ia si atunu. Au te tari tonu ale se ngara titia ono le li whaolo Jesu Kiriso, ia wa oi nei. Ia o le wali ia le lava whenga inga tuai, tu la fona mosa, mata nifo, toto, e tau i lava. A lana lau tātou wa ia Jesu Kiriso. Ia te nofala tau. Ia o Israelu ni o whenga inga tuai, au tātou le Israelu o whenga inga fau. Madia, tāua mo, ia o le tātou noanga o whaafonga fo le tunu ua e manatua o le matai system a Samoa. Le ana tupunga mai i le ainga o Israel, na sila fia le leia le tua, le polonga ma le tinga ina o Mose, i le teita inga o le ainga toa tele, a mio pa, a u lava vale le usi tai, fo i le e mui te miu, mana whai atu ai la ia le o Iova ia Mose, talo o whai, wa to tasi o e to tele sfurma le lua i tu ainga, alu e fili mai, i tai mani matai, tai to tasi mai tu ainga e sfurma le lua o Israel. Lena tupunga i le tātou matai system. Ia peo la o tangata na e taupule i ei Mosema.
ma wai se tonu ma se fa ma avenga e le li ona o le system le na fa nga le la wo o mai ai Samoa le la vata to te fa nga ina le na la sa tanga i mo sisila ia ngal man Whaasaoina lau na whetalainga na ia taua. Peila le tofisofia le Iosua o le nuu. Man tuo whalena maliu Mose. I le mga o nepo alaku Iosua mai ina ua tofi la e fo ia Iosua i le nuu. Ma tau tu asfulua le tua inga asau tofinga. E iai le tua inga le se whanua. Sau lolo tofinga ona o sfultasi. Sfultasi tu malo. E le aila se whanua lau sa le vi. Ono la tona po fea te la ngai po fea yelo nu e no foi le la ave i tato fa fea ngai ai tiro foi i tato mua na os futas ye tu malo sa mo sa yai le se o ngala le ka page mai pe o le ngai fai mai yai ia atu fo la si tu o tato fa vai na o me sa me ye le tau tato to tango yai ia e mo la bola sa fam talanga fule le mai o le ai swing atu mau lo fa vai lo no wing na no suia ia a o to te tango tele tamaia ona o me o mo tu te tamanga pela no ta o es fulu do le to ainga la tu to finger na os futasi I reflect me na Samoa le tu tane io o sa lenga o tu mo fa bena na futasi le na ia i vai termina ia pe te yane i wona ia suia inga ia o anga lava pa pena le nei vai temu tatu ia tau tatu tilo e ona o to tele nisi o pewa tau fa tu na i fo le tatu nunga mai le ile fa palanga no ia ai pa pena vela nei ali tau fa pena vo nei o ile swinga mai le tua o le ngo Jacob e mai sala elu from the physical to the spiritual e biva benga ia tatu tilo fo il tatu ia atala tu le menga teno na fanu na wabalo ia lo tato fo ia tupu ka mai le tene tu lua ina i tato mo ke visiano ele me failan tato ave se ona o ala o mea la uina tilo ai o la uia foi na manatu e tau lava on tato tilo ia ona o vaenga na temi nei e atau e fa manatu me sa el ta fianga le ese mai e kupito ta fianga na i paperonia mo vaenga mo fa pena se io o me lava temi nei ia ai le ngata le da ngal malmana la o fionga ile pesta tamalang sfulu tasi to o le tu o le nei se fulu pou o le mauta o Samoa e ui da vai tuli awa umona to tofi e o baila ile tai au le nei la e fa funga baila o fai la fu le lo ma la fu sina le lava tu mau le sfulu ma le tasi o to o le tu ia al pe o le tau la la lango le tata mi ala sa va inga le tau fa i mai o le tamau a inga le tu wana paula ele nga tau Israel o le toafa ato ai e mata utia au la to fa to anga fai e lunga le toafa fa nga ino le irrigation system ma le water system le tu ato ia tau ia le fono tala no ia titi mo fa so ai taimi wote ana fa apeo se Palestine po se tupu po se tai po se ao se malo na ia to fia le nei ona tau yaile so masa salonga pizza yani it's a promised land por fenga na mai sa o ma le velunga e pau ale nei o le atunu ile o nga mele nei ele puna se swa ina o ave fo ile tu le nu ina o to afa lavo ngo mai le Israel Israel fa lo tama fo le fa tu manga lue ai fa tonu ele tu ai ti tilo aswemu le tu toma tatu aswemu ta sia lo ti tilo le o la se me toto le Israel le moli le new le avoka la ushus fai mai ele se mena o fai la le tu wai la io tele tama ainga o tangata e songa ia eisia tunu o toru tau sanga whenei ma le taua ale alo development le iei o fale o awala ia walmato se leni o se keli o le alave tau si nele se keli le tonu nafiong le tu o le rate of se keli ia e whangwhanga loloa e runga o le alave e le lei e iei whale tu inga mawhau fui le ona e whaisina maurunga o mako taxes e to tongu aka whisira kula la yuta e whakua it's so expensive here a whai mai ana te vai agri development anga ke vai so for them to pay that amount they know they see imela alwanga ya infrastructure infrastructure development
le malama e se fo ia wingo tangata voile e tantala noa I mele le e tantala noa I manuia e tantala noa I manai ele se tafale sila fia o lo uso pele la fionga ngal mol mana po lo fionga foi pestata malangi faftai mo le taimi ai te manu langa o la saula tama sa foi sau siu siu fanua e fa wau ia le ngalwenga ai o te tatalo mo oe ina ia mau lo saung le mo tu mau lo fa tu tua ma le puinga ale nganga ia te oe mau le malo siltino mau le malo sil ba fau ai fa tele le nganga ma le fa tu tua ile tua a wa yo tute mo Faiva lo filimo o tofi ai oe lo fa tele mo oe ta te toi fe lo ai foi ta to tau ma vai ta lo sanga ia tu yo val ta to va Whaftai lea tau, whaftai mo loa noa lofa te lea tu mo e, lofa te fo ina yo ainga, ia meise sio tatu atu pelo Samoa, ia folau ma whatu tua ma tu mau lea tua o Samoa, le tua isa la elu, ia kopo ma isa ako. Ia whamanuia whai le tua le nai tu, tate whalonga mai pēr, atonu fo tua Moses ta wanoa, ne lava tu I mai lava siau whanau ne nam, tam whai lava tu na iatu, alofa atu, ma manuia tele le weekend, God bless. Whapena foi, alofa atu soifua ia. Ia le na Samoa mai Israelu le fionga ngalu mana pestata ma le langi a Vincent Schmidt ia o le lavea la falafa tuna o le lavea ma le lilu mai ava tama lilu mai ava la tatu wo faftai Samoa la fafunga mai tatu filo I le tano ava le aswa taiao momoli po le taiao fa mangalo se leo o le au nei ia ai fa soifua ia mai e baruia bo se maftanga le lei ma le sunga ya sau ya mo fo I sona finngalo soifua O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingata o na o le malanga al maliu ma le oti e ma fai foi o na lato awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi bala auno le ese tatu pu funeral directors I le lua o na lua toru fitu o pea fiu ane ele se fulu ma le balu Norman Spencer Drive in Manuka City Talo for Samoa o Mr. Cowboy le nei. Whaafafonga ma mai mo mai pēr I le Radio Samoa. Yeehaw! In this update, Chris Luxon insists he is absolutely not considering standing down after National's worst polling result in more than 5 years. The latest Taxpayers Union Courier poll has National on 28.4%. It's well behind Labour on 34.4%, with the left bloc in a position to form a government. The Prime Minister says he isn't resigning. He says he has the full support of his MPs and his ministers. Are any of them telling you to consider your future? No, not at all. Are any of them telling you that they back you? All of them, yes. The US-Israeli campaign against Iran has entered its 6th day with what's being described as even more intense bombing. The two militaries are accused of bombing civilian infrastructure inside Iran and killing more than 1,200 people. The Strait of Hormuz remains closed in retaliation, choking oil supply. And now the US is temporarily easing sanctions, allowing India to buy Russian oil. Sky News correspondent Stash Butler says Hezbollah's warning it will put up a counterattack as Israel urges hundreds of thousands of people at the Lebanese border to evacuate. Residents of that area fleeing in cars, the capital reportedly gridlocked with traffic as people try to find a safe haven amid concerns that Israel could be about to launch a ground invasion. Social Development Minister Louise Upston's being slammed for legislating over a High Court ruling that saw MSD unable to claim back payment from some beneficiaries. The law overrides last year's ruling that stopped MSD from being able to recoup extra assistance, given to beneficiaries waiting for ACC cover. Green MP Ricardo Menendez March says he raised concerns with Upston about how this would impact those in long-running abuse claims. He says the government was asked to exempt abuse survivors
but refused. If the minister wanted to prevent harm being done to those groups, she could have requested out-of-scope amendments of the Business Committee. That's news. In sport, the Black Caps say they're relaxed as they start to count down to the 2020 World Cup cricket final. New Zealand will play India in the decider on Monday morning after the